Ćao drugari, nalazimo se u Bigu u Zrenjaninu, kao što možete vidjeti iza nas. I idemo da potržimo Dex Rock sveske, čokolade i ostale stvari. I krasno i tako to. I tako lutamo Bekestija Eto, sa snimaš i dalje. po Avi parku. Tražimo kengaru. Beko, šta traži, Beko? Dex Rock olovke i rock krasani. Uvijek ćemo kupiti rock čokoladu. Evo nas. Stižu lokaciju. I ovdje imaju neki spinovi iza nas, kao što možete da vidite. I našli smo kengur. Sada vidimo šta ima.